Dobro večer, poštovani gledaoci. Povećanje akcize na gorivo, autogas, pivo i alkoholna pića izazvalo je revolt kod privrednika. Upozoravaju da uvođenje novih nameta mnogi od njih neće preživjeti jer će im potpuno obezvrijediti proizvodnju. Prevoznici zbog toga najavljuju mogućnost blokade puteva. Ako nacrt izmjena i dopuna zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini dobije podršku u parlamentu, nove namete mogli bi osjetiti i građani. Nacrt izmjena i dopuna zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini koji je usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje novi je udar na privrednike, ali i džepove građana kao krajnjih potrošača. Izmjenama je predviđena i naplata putarine od 0,25 konvertibilnih maraka po litru naftnih derivata, odnosno kilogramu autogasa. Planirano je da za izgradnju autoputeva bude usmjereno 80% novca ubranog od putarine, dok će preostali dio biti korišten za ostale saobraćajnice. Proizvođači, a posebno oni na koje se direktno odnosi povećanje akciza, prevoznici, ističu da su novi nameti apsolutno neprihvatljivi. Ukoliko ne bude razumijevanja i ukoliko ne odustanu od takve odluke ili donošenja takvog akta, mi ćemo se sastati sa prevoznicima iz Bosne i Hercegovine, i organizovati blokade i štrajkove na putevima Bosne i Hercegovine. I grupacija pivarske industrije Bosne i Hercegovine uputila je ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirku Šaroviću zahtjev za hitan sastanak kako bi sagledali posljedice koje bi povećanje akciza imalo na domaće pivare. Negodovanje i neslaganje izražava i Obrtnička komora Federacije, navodeći kako je ovo još jedan namet na privredu u Federaciji koji će obrtnicima povećati troškove poslovanja i doprinijeti nekonkurentnosti na tržištu. A to znači da će domaći proizvodi na policama, među kojima i osnovne životne namirnice, imati veće cijene. To nije dobro, to previše malo. Na ove današnje cijene i kako je zarada i to malo previše. Životne namirnice su jako skupe, preskupe. Za naš standard, za naše penzionere, to je stvarno van pameti. Pa ne znam, u svijetu i svugdje padaju cijene, kod nas izgleda mora da bude kontra. Potrošači u pogledu poskupljenja goriva ne mogu očekivati opšti sistem zaštite. Institucija ombudsmana apeluje da bi trebalo osigurati da cijene energenata budu usklađene sa kupovnom moći BiH građana. Samo uvođenje akciza na naftu i naftne derivate ne znači da bi trebali naftni derivati da poskupe, jer mi imamo informacije da su cijene i dalje nafte na svjetskom tržištu, u padu. Krajnji cilj izmjena je da će se novac od povećanja akciza na naftne derivate kao i do sada slijevati u budžete, dok će prihodi od rasta akcize na pivo i alkohol biti usmjereni entitetskim fondovima zdravstvenog osiguranja. Ako opteretite domaće proizvođače s višom cijenom koju oni ne mogu podnijeti na tržištu, oni će biti primorani smanjiti svoje kapacitete, odnosno smanjiti proizvodnju, te time otpustiti višak radnika. I time ćete u suštini kroz negativnu spiralu dobiti manje unosa u zdravstvene fondove. Nacrt zakona bit će upućen u Vijeće ministara. Iako bude usvojen, o njemu će se u izvornom obliku izjašnjavati BiH parlamentarci. Kako će se najavljeno povećanje akciza, naročito na gorivo, odraziti na potrošače, koji kako zapravo štiti njihova prava, te šta kaže struka? Moji gosti večeras su Admir Čavalić, ekonomski analitičar, Marin Bago, predsjednik udruženja Futura, te Dragutin Bošković ispred Pokreta potrošača Republike Srpske. Evo, prvo pitanje za vas, gospodine Bago, naravno dobroveče vam i dobro nam došli. Kako vi komentarišete ovu odluku o povećanju akciza? Dobroveče vama i vašim gledateljima. Pa gledajte, mi često volimo primijeniti neke stvari koje su se već prije nekoliko godina ili decenija primijenili u Europi. Mnoge zemlje putem akciza finansiraju cestogradnju, zdravstvo, obrazovanje i tako dalje. Međutim, Bosna i Hercegovina se ne može pozvati na te moderne trendove iz više razloga. Prvo, mi nismo iskoristili mehanizme trenutne i moguće potencijale unutar naše države za povećanje budžeta. Mi, odnosno naše institucije, obično posegnu za džep građana umjesto da kreativno razmišljaju, da usvajaju
primjere iz regiona i iz Europe kako na dodatne načine puniti budžet. S druge strane, prvo se posegne u džep građana, a da se nema jasan plan, da se nema jasna strategija, da se nema jasni podaci kako će se te pare prikupljati, tko će ih prikupljati, tko će biti odgovoran za njih, na koji će se način trošiti, tko će to sve kontrolirati, tko će kontrolirati efekte, to se ništa ne zna. Kakve su posljedice po vama ovakvih poduhvata za sveopšti ambijent življenja u Bosni i Hercegovini? Pa ja bih ove poteze nazvao amaterskima. Svaki amaterski potez bilo gospodarstva, bilo institucija u ovom slučaju neće donijeti ništa dobro. Prvo, svaki amaterizam će kreirati korupciju na najnižem nivou, a druga stvar neće dati kvalitetne podatke. Evo, na primjer, putem akciza za alkohol kao investirat će se u zdravstvo. Mi smo trenutno po Europskom zdravstvenom indeksu zadnji u regionu u Europskoj uniji isključivo zato što nemamo podataka o kvaliteti usluga zdravstvene zaštite, niti imamo podatke o zadovoljstvu pacijenta. Mi nikakve ulazne podatke nemamo. Dakle, postoji jedan sustav koji nema ulazne podatke, odnosno nije moguće raditi nikakvu strategiju razvoja. A naše institucije su posegle prvo za džep građana. Dakle, posla ima puno. Posla ima za prave profesionalce. Prvo analizirati sustav, definirati potrebe, što nam treba, koliko novca treba, tek onda možemo razmišljati na koji način ćemo doći do tih sredstava. Ovdje se krenulo sa zada. U redu, idemo do Banja Luke. Gospodine Boškoviću, u pokretu potrošača Republike Srpske nemaju ništa protiv dodatnih povećanja cijena duhana, alkohola. Vi te proizvode na neki način smatrate luksuznom robom, ali gorivo za vas nije luksuz, je li tako? Da, kod nas je svako poskupljenje ugrožava standard stanovništva, posebno ovih prehrambenih proizvoda i ovih komunalnih i drugih usluga. Ovo sada poskupljenje je namijenjeno da se krpi budžet, a sve što se potroši u budžetu to ide iz džepova radnika, odnosno potrošača u BiH-u. Naravno, druge države ne dozvoljaju slobodno ili liberalno formiranje cijena zato što su tim pogođeni potrošači i onda dolazi regulacija. Sa regulacijom vrši se balans ili izravnavanje između ponašanja privrednih subjekata ili organa vlasti. No evo, je li u ovom trenutku još rano govoriti o nekoj vrsti lančanih poskupljenja ili je izvjesno da će do njih doći? Evo, čuli smo u prilogu, gospođa Bulić smatra da nije nužno da gorivo poskupi uprkos povećanju akcize jer je cijena na svjetskim tržištima još uvijek u padu. Pa, gospođa Bulićka je u pravu zato što cijena nafte je značajno pala, čak je sada oko $30 po barelu, a cijene naftnih derivata ne prate cijenu, odnosno nisu pratili pad nafte na svjetskoj berzi, tako da su derivati znatno skuplji nego što bi bilo potrebno. Tu nije samo pogođena privreda, nego su i svi vozači, privatnici koji voze kola za svoje potrebe za obavljanje poslova. Da li će izazvati lančano poskupljenje drugih proizvoda? Vjerovatno hoće, iako nema opravdanja, ali kada mi intervenišemo, kada poskupljuje bilo šta, da li je to nafta ili struja ili bilo šta, kod organa vlasti, oni nama samo odgovore da je slobodno formiranje cijena i da oni ne mogu ništa da preduzmu. Međutim, kada je u pitanju budžet, onda mogu da uvode akcize
i druge namete na privredu ili na građane, u stvari potrošač sve to plaća. Dobro, hvala vam za sada. Gospodine Čavaliću, kako vi vidite ovaj potez vlasti i na koji način će se on odraziti na sveukupnu ekonomsku situaciju u zemlji? Evo, vidjeli smo u prilogu, nisu zadovoljni prevoznici, pivari također traže sastanak sa resornim državnim ministrom, nisu zadovoljni u Obrtničkoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Čini se, rijetki su zadovoljni. Pa gledajte, jednostavno povećanje barem akciza na gorivo nema ekonomskog opravdanja u ovom trenutku i to zaista iz nekoliko razloga. Prije svega što ovo predstavlja jedan od dodatnih paušalnih nameta na građane i privredu Bosne i Hercegovine. Međutim, s druge strane, smanjuje mogućnost ostvarivanja ekonomskog rasta, odnosno povećanja stope GDP-a koja se najavljuje za ovu godinu 3% i smanjivanje konkurentnosti bosansko-hercegovačke ekonomije. Na kraju, ovim se u stvari nastoje prikriti nerad, odnosno neefikasnost određenih javnih kompanija i deficitarnost budžeta. Moram napomenuti da povećanje goriva, odnosno povećanje poreznih opterećenja na gorivo nije definisano reformskom agendom. Dakle, duhan, alkohol jeste, ali gorivo nije. Zašto? Pa upravo zbog činjenice da postoji snažna korelacija između rasta GDP, odnosno rasta domaće ekonomije i smanjivanja cijena ovog energenta. Ali evo, vlasti kažu novac od akcize, povećanja akcize na gorivo usmjerit će se u izgradnju autoputeva. Možemo li mi biti u ovom trenutku zaista i sigurni da će taj novac ići za izgradnju autoputeva i da li će to možda donijeti neke dobre, korisne stvari u smislu upošljavanja radnika, kompanija i slično? Pa gledajte, prije svega ja kažem, dakle, samo određeni dio od dodatnih nameta ide zaista za autoputeve, drugi dio ide u tekuću potrošnju, budžetsku potrošnju, tako da se zaista ne bi složio s predstavnicima vlasti po tom pitanju. Ono što dalje želim kazati, izgradnja autoputeva nužno ne mora da vodi ekonomskom razvoju. Dakle, možda u ovom trenutku za bosansku ekonomiju niska cijena ovog energenta zaista doprinosi njenom razvoju. Kao što se dešava širom svijeta, pa u stvari 2015-2016 ekonomski rast i razvoj čitavog svijeta se uglavnom bazira na niskim cijenama ovog energenta. Kada govorimo, inače, zaboravio sam spomenuti, kada govorimo o duhanu i alkoholu, dijelom postoji, dakle, ekonomsko opravdanje. Zašto? Pa gledajte, reformskom agendom, inače budućim reformama, nastoji se smanjiti fiskalno opterećenje rada, a s druge strane povećati fiskalno opterećenje potrošnje uz čuvanje statusa quo kada govorimo o opterećenju kapitala. Dakle, u tom smislu, ako želimo smanjiti doprinose za zdravstvene sisteme Bosne i Hercegovine, koji zaista, moram se složiti sa kolegama, jesu problematični, neefikasni, deficitarni, ipak moramo razmišljati o povećanju dodatnom fiskalnom opterećenju ovih, da kažemo, luksuznih roba. Dobro, kaže se da će se ove akcize od piva, alkohola usmjeriti entitetskim fondovima zdravstvenog osiguranja. Smatrate li da će to biti značajan prihod za fondove? Ne vjerujem nužno značajan prihod, međutim, ovo treba da u stvari postane samo jedan korak u rješavanju možda, da kažemo, dubljih strukturalnih problema zdravstvenih sistema u Bosni i Hercegovini koji se zaista ogledaju u višku administrativnog osoblja, problema sa tenderima, sa nabavkama određenih lijekova i mnogo drugih suštinskih problema koji nastojimo, reformska agenda je definisana, propisala i nastoji se riješiti kroz javno-privatna partnerstva i neke druge vidove reformi. Dakle, ovo neće nužno da mijenja bilo šta, ali ipak ako kompariramo sa povećanjem akciza na gorivo, zaista na gorivo povećavati akcizu u ovom trenutku nema nikakve ekonomske opravdanosti, dok s druge strane kada govorimo o alkoholu u ovom slučaju, možemo donekle razumjeti logiku iste. Dobro. Gospodine Bago, zašto potrošači u Bosni i Hercegovini redovno osjete svako poskupljenje, a rijetko pojeftinjenje? Evo konkretno kada je riječ o gorivu. Mislim da kada gorivo poskupi na svjetskim burzama, poskupi na našim crkvama. Kad pojeftini, uvijek se ili čeka ili ostane ista cijena.
To vam je vrlo jasan pokazatelj da u nas funkcionira slobodno tržište. Ali teorija, odnosno praksa je pokazala da nema nijedne zemlje koja je dozvolila apsolutno slobodno tržište, jer se pokazalo da se slobodno tržište ne može samo regulirati, dakle samo regulacija je izostala, to je temelj te teorije, odnosno tog ekonomskog modela koji smo mi usvojili. Upravo tako, cijena pojeftini, svi se oni, hajmo reći, jednostavno svi se oni dogovore da ne smanje cijenu i to vam je to slobodno tržište. Dakle, netko vam dogovorno kontrolira cijenu resursa, iako bi ona morala biti manja na osnovu burze. Dakle, slobodno tržište nigdje ne funkcionira, mora država imati kakvu takvu kontrolu, pogotovo kad su energenti u pitanju. Mi ne možemo prepustiti cijenu i distribuciju energenata isključivo privatnim tvrtkama bez nadzora i kontrole, kvalitetne kontrole države, jer je to jednostavno put u propast. Dobro. U prvih 10 godina primjene zakona o zaštiti potrošača po ocjeni ombudsmana za ljudska prava BiH, njegova provedba bila je selektivna i manjkava. Najčešće su se kršila prava potrošača u sektoru ekonomskih usluga od opšteg interesa kao što je pružanje električne energije, telekomunikacija, toplifikacija, komunalni sektor. Koliko uopšte ima u današnje vrijeme prostora da se štite prava potrošača? Koliko se konsultuju udruge koje se bave njihovim pravima? Pitaju li se potrošači u Bosni i Hercegovini i zašto? Gledajte, ovo jeste da se prava krše u tim oblastima. Međutim, mi zanemarujemo protumačiti ispravno pojam potrošnje. Potrošač zdravstvenog sustava je pacijent, potrošač obrazovnog sustava je đak, student, njihovi roditelji, potrošači, javne uprave smo svi mi. Tu se dešavaju najveća kršenja i potrošačkih ljudskih prava, konvencije o dječjim pravima. Čitav niz prava se u tim oblastima krši i mislim da su to najugroženije oblasti trenutno u Bosni i Hercegovini kad su prava potrošača u pitanju. Mi imamo zakon koji je bio dobar kad je donesen, međutim tržište se stalno mijenja, uvjeti se stalno mijenjaju i potrebno je taj zakon svako malo dorađivati. Tu smo propustili uraditi neke stvari. Na razini Bosne i Hercegovine postoji 10-ak nadležnih tijela i više koji su nadležne za zaštitu potrošača od vijeća ministara prema najnižim razinama do općine. Međutim, iz našeg iskustva, iz prakse mi imamo jedino dobru komunikaciju sa ministarstvom, sa federalnim ministarstvom trgovine. Oni imaju odjel za zaštitu potrošača i oni nam pomognu da nekako premostimo mjesec, dva u našim aktivnostima. Dakle, nama ostaje 10-ak mjeseci rada kojeg moramo isfinansirati tražeći sredstva van Bosne i Hercegovine. Evo da pitamo gospodina Boškovića kakva je situacija kod njih. Gospodine Boškoviću. Pa, prvo, potrošači nisu informisani o svojim pravima i načinu kako svoja prava mogu da zaštite. Naša organizacija najviše se bavi sa davanjem savjeta potrošača koji nam se obrate kada se neko njihovo pravo povrijedi. Naprimjer, pokret potrošača je danas imao 6 zahtjeva za savjete. Uglavnom se radi o kršenju prava od strane toplane, zatim telekomunikacione uređaja, čak ove električne energije i tako dalje. Javljaju nam se iz čitave Bosne i Hercegovine potrošači. Danas čak smo imali iz Sarajeva jedan poziv, onda iz Gradiške. Međutim, ono što je rekao gospodin iz Mostara, u Bosni i Hercegovini je tržište liberalizovano tako da svak može da određuje cijene kako njemu je volja. Takav sistem ne postoji u drugim državama. Uvijek vlada sa svojom regulativom reguliše i štiti
svoje potrošače, jer za realizaciju zaštite potrošača nego je apsolutno odgovorna država, odnosno vlasti. Međutim, kod nas to ne važi. Ja bih još rekao, kad je u pitanju poskupljenje duvana ili alkohola i super luksuzne robe, tu bi trebalo da cijene rastu ili PDV da se poveća, a da se PDV smanji na one osnovne prehrambene proizvode, dječju odjeću, opremu, školsku opremu, knjige, zatim lijekove, da bi mogli zaštititi one najugroženije stanovnike u Bosni i Hercegovini, a njih je negdje oko 70% čija primanja obezbeđuju život na granici siromaštva. Bilo je i takvih zahtjeva do sada bezbroj puta, međutim evo nisu urodili plodom. Imamo još toliko vremena da odemo kratko do Tuzle. Gospodine Čavaliću, evo interesantno, nikad ne razgovaramo o porezivanju bogataša, o luksuznoj robi. Nakon evo ovog najavljenog povećanja akciza, naravno sve mora još da prođe parlament. Možemo li u budućnosti očekivati još zavlačenja ruke u džepove građana? Pa može svakako, kao što sam prethodno kazao, reformskom agendom je predviđeno povećanje fiskalnih opterećenja po osnovu potrošnje. I dakle, to se može u budućnosti očekivati. Što se tiče, na primjer, progresivnog oporezivanja, apsolutno sam protiv navedenog, jer mislim da flat tax rate, dakle 10% što primjenjujemo u Bosni i Hercegovini, zaista treba predstavljati konkurentnu prednost naše države. Želim samo da se osvrnem da kažem da, nažalost, u Bosni i Hercegovini nemamo slobodno tržište i nemamo tržište, nego imamo više države, što pokazuje stvari izvještaj da po indeksu ekonomskih sloboda mi smo na 108. mjestu u svijetu, što je zaista sramotno. I želim kazati, kad govorimo o povećanju cijena goriva u ovom slučaju, to je zaista djelovanje države na djelu. Dakle, 50% sredstava što građani moraju platiti privreda za gorivo, to u stvari ide državi. Dakle, slobodno tržište u stvari smanjilo cijenu nafte u posljednje 2 godine. Svjetsko slobodno tržište smanjilo cijenu nafte, a s druge strane država želi da poveća. Zašto? Pa prije svega što je smanjio se prihod od naplate PDV-a po osnovu naftnih derivata. Dakle, zaista moramo biti jasni. U ovom slučaju državna intervencija, kada govorimo o naftnim derivatima, nije korisna. I imali ste slučaj nedavno u Hercegovini kada jednostavno jedna benzinska pumpa nije mogla da spusti više cijenu svojih naftnih derivata. Zašto? Zbog intervencije države, odnosno inspekcije u tom slučaju. Dakle, ono što nama treba u stvari jeste više liberalizacije i upravo reformska agenda se zalaže za navedeno. Na kraju smo emisije, moramo završavati. Gospodine Čavaliću, gospodine Bago, gospodine Boškoviću, hvala vam lijepa što ste izdvojili svoje vrijeme večeras i bili gosti teme dana. Hvala i vama lijepa, poštovani gledaoci, na pažnji. S vama smo ponovo u ponedjeljak.